nani wa umundi nini wa Isaya keli kilinguni kicha ikinya nenda kuelezea mawia muvuthye lakini methiana Mbesa waikalu nalilikana ngui yati kwa natudhuguma twiba wa mwiso amwi mwaka wina methama na tutu miongo thanda tu na itano na ndino amenesu mana tutu miongo thanda tu na itano wiwa mala 12 na kuyasuania umandino comfort zone isu winayo isu kuwa we muyani ekindu amusemi nesi mwiso amwi Athiani ni kundiba suani ya undwa kwambi ya undungi woteja wile nisikana amusemi na mine kinya baani nguthinike undungi onetha nenda udhosia block sia mwako netha nenda usioka broker we onetha nenda usioka agent wa nyumba pata ni Mbesa na sithe sia haki suania yulua kumanda wia uongelange ukwati kitumi ni kiu nenda kuelezea mawia muvuthye na methilana Mbesa mawia utona kwambia ona wiwiani na kwa alama te wiani ndukekale wasie yundi wiani netele wona abulaya serikali ndisa akwata wiya makampuni ni wona atumie mawia ni wona asomie ni enda kwambia wiya munna yando membosa ata makosono makakosa lakini chaku wani kwithia ni waya sia haki ni wakwata sia yutia yako kendo chambe ni wiya takibanda chamboka cha matunda chaliu disika na waikalu kethia wenda ugunia kendo amusembi ewe yake ndo nzama kwenda wisi ekino msembi sino thukuma na nda silingi 500 kino msembi watinda nesa ni na undeje bandu ibe bandu ngwamite nundeje 500 wapi ondina sio nyengo ndabyo nesa nguye ndina sio nyindie ndo kukenga onwe ndina sio lakini waogelile simu mama mboga ukamia inyangania watinda nesa yo ibandu ngwenda undeje nenda undeje 500 ekuya wenda ndi oyu atland yani uti wawe kulia wanataka na mwite 700 atikaba enda na mwite ngili kumwe kulya kenda na mwite 200 ando amedi Mbesa ani mabya medi lana Mbesa yake bana chamboka cha matunda atayuko byubi tu ando manywete maite matunda ko yama kanyo juice kunywa we are those yakewo koja mune siangali inado sana na soda na juices ni withiana Mbesa maleuta wo samoza siabika withia kila mundu ndayidende na itia kindu oyikulya numalanga yeba lakini endani wikete kibanda chali wela wishua pio ndule yako ata customers bora ni wati ya utheu unawailete nundo webyo kino amusemi nduma ba nukitoja kibanda ni chaku onete cha matunda anduka ndithi anginyonye kunonea matunda mbe mabula nitwe mukabula ni masungwa maembe panga nesa present bya wako nesa endani kibanda ni chali kauteli kukakuiketa kanini we serve masani mailiata hani ndwe ni serve nesani na kwiti iso nesani imbona yena ngima na kwite chai kikombe kimbona kenyunge tumbe utheuni wa bata muno wasioka ni sindu sia mbali na we aunge na ubuthetwe ni kuthosia matumbe kuthosia smoky kuthosia samosa hizo vitu zinado yani wewe kulia imakambo na ata nzukumeta katroliu hainende na uthose matumbe ndi mabasuya ndi masuya tumbe ikahesabu kileti cha matumbe wana wholesale noto nota wasilingi maana ile 100 isi ni matumbe 300 matumbe asio kota kila yimwe silingi 100 ukiti imagine ndo leo kwata profit nzeo muno sausage tawa other sausage ni a bit expensive lakini samosa isio ni ndana we ya mwingi sonia yuluwa kutilanga melon tayuko byobete uni matundane yu melon mananasi maembetia somende na odela mayo thoe siando na kuya chabata utheu no yaba matunda makunesa na kala kingine kuthiocha kuwa no yambi othiocha mnoko umijengo ni ukatoa yandu leu ukauwa chapati ukauwa chai onobisine ukasebe yakino msembi twandela ba maybe enobisi ulo thukuma panyithana mundu akuwa chai iso ni opportunity uwo so kuma nyumba kuwa chai kuma nyumba na mandazi kuja uzia watu saa 4 tao yanda silingi 5 kana silingi 10 kikombe cha chai tawo muona wali chambesa yesa ino kama ine nao nganyo kiyo kuweta masahani bai angai ake uthoesi andu chai we uza wacha waonge bora tu ndo vitana na munene ndo vitana na boss ongeleke mundu kwa uthoesi munene atese kama boss ya mume kiima ningi mana tiwo tunena point maboss ya mume kiima ngeza hivi ya uitonela lobisi ni huku ito tuandasi tu akuna njugu ukitote ya thukumienzako biyo kule yuwe anoni mwebai etete njugu wako uthoesi andu na nyina maina kwa nyobisi munene ndo kwa mando no akasidingi kumanda
swani ya yulu wa kula kwena miako andu wasu ni manidi yao yale umuletu ngima makatumba nesa isio makaya nesa no wendo kosa wiyosu ukauya andu au ketha sainya ni wa mata ya chai maybe na mandasi kana mchabati kana mukate lakini ndo simenda le umuletu saa mwanza mata ya isio lakini no the na with ya maikwe tukwe bakatano wedio yedi alamebo onati alamba iye mtu anatia sara kuwitha wikite masabu nesa kila kingine wiya wa mjengo chiukethie kai ukilete block alisiti mubuko asimiti akuete aili chambesa aina nyuwe nyumba waiti yukuima wiya mawi ya tiasu enda kula kuimiako kulia wiya wa mjengo withia wishwe piyo kila muthe na ndwe ya asilingi maneli kana manana maku ndwe na mwela wekala nyumba nendebe mawiya mo mavuthitwe wiya umwe muvuthye piyo na withia na Mbesa wiya tamutuku wa nyumba domestic manager anasema ya Mbesa sisi amwetu wa nyumba although amwene tuwe ba 19 amwene tuwe ba 19 zaidi ya muthuku minona we wasilingi lita like seriously okay ine depend ya ba dio no kwati depend ya no kwati nundu we kino msembi wendu expect ne ba muthuku misilingi lina nana ne ba musala wa ngili 10 no makwati ya niyo muthuku miyo enda nyeta muthuku miya nyumba ne na ngili nyanya ngili mwanza ngili 5 muthuku besinde kwa nyumba ndeko wa leu ndeko wa sabune uyu wada ipasia mwana nutho wasiake I mean paisi ndo kuthowa pesa siake kai yao nesa ana no kutumia to no tumia maybe ngilile ngili 3 ingi akaiya by the end of the year woye kama sababu mandu makumeya kisimisi chao wewe bangie Mbesa yewa bangie aingi masamete siana wiyani o wanyumba kondo ndukabodye wiya na not wandike tatu kumanyumba ndukabodye muthuku miwako yasi she's just a mere house girl. She's just a mere domestic manager. And wa medela mere so muno ni opportunities mata akwata sio kuma mabisi manene na mundu ona ekaniye kuswane wanayote na kuyawiyone wiya musio muno waonenga ndaya na ndine thukume madamu mwe andikite muthuku ya nyumba na yu wesaidi ya muthuku yoswe wa mukwanesa na muthuku yoswe so mwe inyanga nyane wisiyu ningwitha njuma wiya ni December temu ya 11 muneka notice ya mwe yumwe December ningwitha njuma wiya ni January ndike kata ndikoka niki peba nongwati yongi no wekanga kuongela musala nondo utwana twako tebata nako mwitu amwe no wo lakini ningwati yewe yolanzome ikala ndi na muthuku mwako kamanyai asometa akabikaba nikanoka mana noto no muteje nduka amobe na wiya wa nyumba anwana soba kega degree makege ya mubuko na mathangu na no apply te mawe yakono na madam musu enda kumanya witha usometa akabikaba by the no dia ukulia ni the next degree ya chao ya kena no kwati wiya endo tokumena Mungu and right now mwetu usu athukuma wiya nyumba ni manager kambunene muna kwambia baya ndeni kutuma wende lakini la wana wa buthye wiya sinye ndithukuma sio ndithukuma wotuto bisi ndithukuma wothambia sio you know witha oyiya nangia okay mando undu withye ni wambia na guondo ketele wambia ulisa muti kwambia ulumuli muti ulisi lwa kwambia ndi pa yandi ni wotonya mukundu akateke obuthya mawiya muna ndandwe wiyani onetha wiyani ukwebwana esata swani ya yulu kwambia kabiasala o kando katona kutedia ina ni mitambo ya Athiani Fm na ndio tabia ati ingina normalize kwa sia aye paibata wa kutindia kuyele sia kuyandu enda mundu ni wewe abitiwa ni kwitha ni wikite mibaka nthini wa maundu maku mauthuku maundu maku ma maisha ithi sithi na siake uito ulotonya umina the weight ila utonya umina ni mawito mandu angi iulu wako mawito mama woni mandu angi iulu wako hiyo sasa ndio naweza maliza nyene tawatina